Skupština vjerovnika TLM-ove tvornice prešanih proizvoda o kojoj je proizvodnja odavno zaustavljena ovlastila je danas stečajnog upravitelja da s Impolom potpiše dopunu ugovora o kupoprodaji nekretnina. Time će prešaonice postati vlasnik skoro 22.000 kvadrata zemljišta u TLM-u. Mi ne znamo u kakvom je stanju to zemljište, vjerojatno je pod hipotekom jer tamo nema ni grama zemlje koji nije pod hipotekom možda, tako da ne očekujemo nešto previše od toga. To je čisto forme radi, znači. Mi smo u situaciji kad smo ostali bez ičega, poslani smo na ulicu, a oni došli su u posjed tih terena. Na koji način to ne može niti jedna forenzika više utvrditi. Bivši radnik šibenske Preše, Neno Škorić, kao i njegovi kolege sumnjaju da u TLM-u ima ugovora koji su potpisani na štetu prešaonice, no na današnjem ročištu njihove su sumnje pobijene. Ipak više odgovora očekuju od državnog odvjetništva, kaže Neno Škorić. U tim podnescima smo tražili da se ispita postoji li kakva kaznena djela. Uz to što smo to priložili Trgovačkom sudu, mi smo to priložili i Županijskom odvjetništvu. Tako da njihovu reakciju još nismo dobili, tako da to je još kod njih u postupku. Tako da ovo što smo se mi sad složili tu, to tako izgleda, ali u stvari čekamo i šta će reći Županijsko državno odvjetništvo. Za sumnje radnika na neke nezakonite radnje u privatizaciji TLM-a prije 10 godina stečajni upravitelj TLM-ove prešaonice Ivan Đurašić kaže da bi za njihovo utvrđivanje trebala biti provedena forenzička vještačenja. Za taj dio forenzičkog vještačenja treba predujmiti određeni trošak. Taj trošak bi trebali zapravo, s obzirom da nema račun, da nema sredstava na računu, predujmiti vjerovnici. Pretpostavlja se predujmiti oni koji su i pokrenuli to pitanje. Tek onda bi se forenzičkim vještačenjem moglo dodatno razjasniti da li postoji elemenata za pobijanje pravnih radnji, a ako tih elemenata bude, onda bi se trebali predujmiti troškovi za eventualnu tužbu. A ti troškovi, s obzirom da se radi o velikim iznosima, nisu mali. Skupština vjerovnika o mogućem forenzičkom vještačenju odluku će zbog toga donijeti na novoj sjednici 26. siječnja 2018. godine.